Как тебе певец Элвин Грей? Мен сантималайға шатам. Несерьезный какой-то мына. Сантималай, тігілсән ішләп. Ері бет, шынысына. Почему? Ну, мен шамайырмын, например, кімгәдір шайдырында, бізіне күрә. Жылдар вәлі дейлер андық шыны. Ни маңы yok, ни кейі yok, ни жыры yok. А на американскую музыку похожа у него? Американскіні мен білмейм бет. Марийский музыканы білем бә, татарский, башкирскіні білем. Русчаны да білем. Нелер жырлаушылар да қалмады енді. Шылдыр-мылдыр түрі барсы да. Ошың иман жоқ екен, не андақ мінесің? Қолыңнан келмегенге. Шулай түгіл міне. Мен шулайды білем. Шылдыр-мылдыр. Не умеет міне, лезот бет, лезот. Қоя міне, өзі ешітмейдір енді өзінің ерлағанын. Әлік міне кіші душой ерлайдыр. Ішінен шығарып тұрып, нейді міне, гармоны да үйінне бүй қояланың. Міне шын етіп. Бір гармонист бар олда. Рахматуллаhi. Eyde oyağı tegenen oksağıya poştadaşlaydır. Garmonun kuterabız tegene özüm kultuklarına barabız kılıp garmaş yok. Neyse kile. Hep şakası gıyalak mene hut yorulu bulduk. Kerge de yok yönne beybit. O şabata ikimiz gavı bilen. İkimiz bir kim. O şabı kilsemiye bilmeyi şabatasın. Şuraya tep olmaşlap keyip. Арабар дәрт булган. Ну, раньше гармонист на вес золота, да, был? Ой, конечно, шуны әйтәм бит инде. Ялына. Кишкә уга бар бит. Тәвзаннан узатып куябыз аны. А у тебя кто любимый певец? Тухватуллин, Шат Галиханов. Татарские клипы тебе нравятся? Вот как снимают татарские клипы? Клипләре не очень рому. Не очень. Барабар теге үз тавышы белән йырлаганга җитмәй. В Татарии лучше? Лучше да, менә артистлары теге ярты ниләре шәрәдә түгел, без аниматор итеп киенәләр, Аллага шаналар алар. Алла бер садып кенә сөйләшәләр шундый. Тәртипле, анда тәртип бар. А наши? Анасы, теге нидән заграничный нәмәкә күрәләр. Шак теге нигенә штаннарыңны салып бермәйләр, күрсәтеп. Тәртипсез бездә, халык тәртип тыюшы юк, хуҗа шундый. Ул нидән хуҗадан зависит бит. Ана Шәймиев ничә күрәткән кешеләр барсында. Әмәнсә шул Шәймиев юлы белә бара.